tumpang chon chibai kan bu ko che voin kan lo review le tura hi Stanley Plunge router ani ai mu theyang hi ani a Stanley chu kan brand shiat lar ani anga hen in quality lai a build quality a plastic build quality te a khol te engkim mai hi a thae me me a finishing engkim mai hi a dik vegani ti chuan in heta hian atlang puinan enila a box a hen in mu theyang hian 1200 watt Plunge router ani a RPM hi 8000 to 28000 ani a tiang khan hei in mu thei chon tin hei hnuai berami hi vacuum clean heta hian vacuum nei tan vacuum avo thei bokani vacuum pipe akha ti chuan in khami vacuum tangkai na khachukan na tho khu mo a khu te le engi a thing zenoi khu vela kha hip zunga bal mo workshop bal nok engi mani kha siam don lo ti na ni chu kan na tho na mun bi na kan thokimo mi hnuai kan thokimo mani workshop kan thok poni se nom nok na ki na ti fai tur le a khuleng vela a thing noi khuleng vela khamo a phuai leng vela khawm don lo ti na ni ti chuan in hu thayang hian hetla hen ti hian in hei han thirela 1200 watt ania electronic variable speed etc in hu thei ngan ti hian ka han tilang zoi menga ti chuan ama khol hin han en chiang leila hei in hu thei ang hian Plunge router thatna chu ama hi in hu thei chon hei a spring anita a ti chuan in hemi spring system hi kut khathian in ka khoya atlang puin kan han soi phodang atla hian in hei a grip a hi lelam a thian grip tun ta a grip pot lai rubber grip ania phone and wam khop mai a handle pon wam mai ni lelam a kuta ti chuan in hei heta hian in power on le hetla hian a safety ang khan mo pahnia me kop ngai tla hian a button le a hnuaya tia me kop ngai ang khanin a om boka ti chuan in hetama hian in a speed mo hei 1 2 3 4 5 6 7 mo 7 max 7 ang khanin om bokani ti chuan in hei hi hetla man hunglam hin han en le lok mela hei hetai na features alang le a hi en chiang du tan en chian thei bong hnunglam atangin ti chuan tla hina lock na khawm bok ta emi a spring lock mo du chuan kan hakal lai he te kan zuk nem lu lak lo lai po khan ti khanin mo nem reng kan pelo pon ol samdeu khan hi a lock theya he ti zong hian kan anti lock ang chawng hi hetlama hina lock na kha mo kut veilam khan he te kan nem tunain kut khing khatin kan nem har deu leka mo kut nia kan nem chuan kan hrethiam moment ti kan nem lai khan du chuan hei a lock zeu thei ti khan mo ro he tian lok thei kut khata lelama video la ka lelama hanti chon zeblawa chon in har sade electrin ma se mi do shithiam mai ula ti chuan in heta hian in anhoya hian in hei hi ni boka a bit a hi ka shia swalo chon 8mm aniam nge 8mm to 10mm in carvel khanin ka shia 8mm ni turak ngaya 8mm mo ti chuan hei hetla hian guard te pom ta hetla hi chu a guide volu na mo hemi athir tlon guide volu pheina alok na inti la kan soi solom lawe ti chona accessories choma hin hemi guide po hi a chom tela thir phe ka hi mo ti chon hemi a guide rod a kha chom tela ti chon heta hian in a part shan mo ei l wrench hi a bit volu na l wrench ate ti chuan in heta hian in hei apart neu le a wrench pa ngai te po mo a chom boka ti chuan hetla hian thae me chu bit thiang zat nge ron chomo ka chiang talo la check lova pakhat panni pathum pali panga bit panga mo drill bit ni khami design bit kan ti don nge router bit kha panga ve lai chomani ti chuan hei a design sang bit a kha chom aman hla khop mai rupi sanga chuanin hemi aman ringo ta po hi Stanley tuna hian in han fak le lokila Stanley lo po mo chaina siam barma le paite sumdong hoina anron khai kol shin mo ingza tin nge kan lei chu ka khela watla puin sangli zanga sanga te mo khom na hmuna zirte pon mo le azur tu zirte pon kan don tlom in kan lei tlom lawanga ama ero chetla hian Stanley mo branded ka quality chatak mai rupi sanga in le tani chumi piela ma jan bit panga a bit ringot po tawzia kan siang mo a bit tha heta soilela heta a bit pa ngai mei nge chaina siam kan ti don nge hetiang aron a branded lo ho ang chi po mo to tak takin pakha ringot po ingi mazat man ni kha panga kha Stanley na aron chom om je Stanley certified mo Stanley ho company siam ngat bit aron chom panga kha ani boka chu om je rupi sanga khan hemi man ringot han chu chon mo router apo khaman tlom takin kan lei tina ani ti chuan in Plunge router bi ka hin han soi leila a man nom na me pakha chu hei router dang hi a thodan kim changchon ka hrilu tuk lo ke ni hi asum dong ang type chau kan ni wak hen bung ro sang kan supply chu wang chuan in a kim chang in ka hrelo ma setlang puin tun lai router hemi Plunge router ni lo kan man thin ai chu hau tak na chu tro inge
tuna hianin thing lo kerdo ni lo design boila alu thuk zong emo etc anga kha mo he ta khan fixa ama hi tia da fixa kil nge te teng tin tin mo ti kwala ngai chin ni khamo hemi bi ka hi chona ol sam em mai hei ama spring system ka ti don nge hianin hei hetla hianin hei hi a rot mo alu thuk zong rot kan ti don nge alu thuk zong rot a khani ta hi tla hianin tinana tilai vela hian ngor tilai vela hianin ti hianin tuna hianin sorry hei hi alu thuk zong rota chu ani ta mo hei he ta hianin a hek sang hei tina na hei a height kan ti don nge a bit tina azuk I lu thuk zong mo azuk ei thuk zong kha hei tla hianin kut khata ti chuna hau tak deu le hei tla hianin thian a her son thei du danin mo hemi a situra hi khatiang khanin as ti son kwal thei tani mo milo she thiam ula hi kut khing khat chuan hau tak deu thit thin ti hian hei in mu thei ang chuan hei tian a her son zung thei tin hemi a her thol lo kan ti don nge hemi a smooth lo pui tlai hei la hianin mo ku screwdriver a screw ina a her tight lo zir khan khang po khala adjust hi le cheu mo tu nei chun hei a tok khop me om dan hi ti khan ti na tu na thu ber dop tu lai khol vela ka da ta ni hei ti chuan hei in han thaila hei mo tin khamia khan het lai hei a millimeter lu thuk zong kha in ti tiang hei he ta hian ate na tur khala le zel ti chun he tlai na scale sang le zel boka angle sang mo hei kan mu thai chunin en ti na hetlai ate na khani ta a he ta en ti na hetlai a mora hin lo da taila ti khan hei tlai vel chen lu tur kan du chuanin kan her tai tanga mo khalai khan scale nang ni zokin a mystery khain te thiamang ti chun hetlai noi mi nen khanin hei azuk mo khami ba khalu don lo sim hei ti khanin azuk kal zung mai ni kha e khai he ai lu thuk hretin ka du iti pon ti khan mo ti zung mai ni ani lo pon het lama tang point hemi a bar zo ka po kha soita kang khan he hi indu anga zong po khan mo ala adjust le thei kha hemi a bar hi e ten ti sele kha claim te a bar a hi inti sei de wale anti-90 to ti sei de wale kulai e ba hi lu don so me lo khatiang khan adjust zung kha ol samani chmo kha indu danin na tho dan du dana zir khan hemi hi e khai ti khanin a adjust zung thei tlai hian mo ani lo pon het lama tang po khanin a adjust zung thei bok ti khanin mo khami kha kut king hin zuk le manga ti khain eng lawanga mo zuk zai phei zung tin in soita kang khan hetia zuk rei lo te zuk drill zok ani chuanin du chuanin ti khanin azuk nem zeu thei amai ro chu he ta tlang design kwal phei ni chon chu in me pa khan tla hini in han lokanga mo in lok te nem pa khai ai sira hena lok na om ta he hian in lokanga ti chuanin lok pa khain ka zung ngai du lo huna khan tening lo kha olsam na a olsam em ni ti na ni chu number 1 a chon pakhat na a chonin in ti te a pakhat na chon na tho olsam to don ni mo router panga ya khana ha tho olsam dona panhina a chonin mo branded Stanley high quality brand mo rupees sanga lei thei khaman la le shim a price te khin point he ta man ai kan mo chu ani le ta ni tin a features a that na he ta vacuum nei tan pun vacuum min la man le thei cheu khatiang zel khan tin accessories ron chom ringo ta po khan a tha em ni ti ha kan han soi do ni e